خدا و پیروز بکه ام که رو سر صداقه ام که دان کن تو صداقه خو راست بده لانه حتی نکو تم شاج دده تناکی دده به حس الخالق مینه خدا جوانا حزناکه فهمی وارن بفتلن شوره خدا ام ساکن على شوره خدا دبه چه وام قشت زانن انه شوره خدا فقط يسوع المسيح فقط مسيح تقرأنا داشت دبه كلمات هو القاها الى مريم ده سورة نساء 171 ده تکانش خورسه که ده انجیل ده مسیح شوره خوده جبره ده جرکی خوده های فامه بفتلن شوره خوده اوجی مسیحه امه انجیل متى ده بخوینن اصحاح شاشه ده چهار آیات هم که بخوینن سر تشتی دانده که هم چور راست دغره بدن فمسيح ما تحذير ده كده بيحذروا من ان تعملوا بركم امام الناس بقصد أن ينظروا إليكم ما تحذير ده كأنه أم لخالكي مين نقول لا إيمانه ما تقاب خده معكنا تقاش خده حظ كم تقاز خده يعني مش حافظ فانيزي كان ما تحذير ده كده وأنا معك بشغالك وإلا فليس لكم مكافأة عند أبيكم الذي في السماوات وإلا ده تم مكافأة وجام خده تنانا مسيح جوي خليه ونجمع شرح ده فإذا تصدقت على أحد فلا تنفخ أمامك في البوق كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع ليمدحهم الناس فدبيت وقتك صداقة خب أكيد تدبيني إنسانك عم بين وضعي جند بن سفر راية وضعي خود شاتنا عملات جام جند هاي بارخو عندكن فتتخوزه ورا حركة فتبيل الزرنة معك بف زرنة معك دنيا علامة جيبه ما حسن ما صورين ويتشتني دا أو معك إنه بس إنه الخالقة من دار وأنا كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع مراؤون وأنا دخوزن الخالقة من إنه كان ببني فانا ديو أديانو كاتنا إنه قولها لا ميصد ورقي دم فوي لصار ريكو دي شي جوم يودو انه الجامعه خود نه از قصدی ما فقط جامعه انه اسلامه بل ادیان و گشت کد جامعه خود باند کن درد کن گل حالا لو فلانی پاراد ده درد که وانا لیام دحهم الناس وانا دکن معنی ملت مدحی گنده بده گل حالا لو فلانی چقو پارادون گل حالا چدو گنده وانا کی الحق اقول لكم مسيح لفر تصريح ده که حقیقش ما راه ولده إنهم قد نالوا مكافأتهم وانا مكافأة خبر دبي من عزمين خداك مكافأة دارو ما ديزم تشتي خوش رند بكن لما مسيح دبي ومكافأة خبر خلاص تشتي وجامتنا فهم زانن خدا وشوره خوفا ياكن جافده نابن از شوره خوفم ياكن جافده نابن تو شوره خوف ياكن جافده نابن فهم إيمان دكن خدا بإنسان لسر عرضه أوجي يسوع المسيح أما أنت فعندما تتصدق على أحد فلا تضع يدك اليسرى تعرف ما تفعله اليمنى فنكون مسيح تصريح دكه وبرمد علمي نعم شو راست صداقه خو بيبش خودن دبه دوغه دستیتا ام به این چاپ تا داتش دویا کی دبه گرکی راست نزانه به طبیعی راست دویا ایملی چاپ نزانه به يعني بالمعنى يعني بكل وضوح جواره هولدم نماش کاس زانه به تكرو پرانو بنکاده فنامشه دل زرنخه نامشه دنیا عالم گیب به بحث نار جامعه و حرات و قل لا ازی پنج ورا خودم وای فمسيح ضدي في تشتيه لجامتا تو تشتيه که معنی ملت اشتارو چاپ کده معنی ملت کیف که اشتارو تم تحب بج ملت هوا جام خوده نمحسوب خوده وانو گینو خوزه اوکی یعنی تک صداقه خوبه که ملو کاسک به نحسه همو به دست کی پیده ملو دستی دن قانون زونه به اوكي وانو كي اري لتكن صداقاتك في الخفاء بالذبه بالذبه دجنده من كاسك نزون به وابوك السماوي الذي يرى في الخفاء وبفكيتوي وبفكيتاي العظمانه وي يعني ام بين بدون تجنده ببين هاوتها دبينه هو يكافئك هاو مكافأت داتا لانه خدام گنده نابینن بس هاو ما دبینه هاو دخفاء دویا و شورتی هم نابینن هم نکن پیش خدا ببینن بس هاو ما دبینه هاو دبینه انو خدا دبینه و هاو مكافأت داتا هاو این راسته نه تا دنیا عالم گی به بعضی از 5 ورقه خود دم وی تا 5 ورقه برن تیمت حخل پیش خالقی ببه لما خدا دبه شی مبتعتن از نظارم متش ندید
وانو کی فيسوع المسيح شتا حزدك حقيقو نهاية دون ور حياتي خو بيد مسيح معناته خلاص ببي مسيح قوي مقابل كي قو رحي خده درباز دلي جنده دبه وجنده عجار دكه خده ورحي خو وشوري خو و حرسك ياكن فايمونيتا بيسوع المسيح تا خلاص دكه فقرار ايتا تكوني وار كتاب بخوينه تو انجيل دخوازه بخوينه رقم 2:11 كتاب بلاش بتاعينه الكرر نشتيه وبان خداك بكرمانجي نب عربي بكرمانجي بان خداك بركة راست بشيمة بك مسيح فلانة بكجان راسته ويل بشيمة بكش خاد آخر حتى إذا أنت متأكد الركيت تيدا دغرية راسته ديسا برسكه تأكيد که مرا تأكيد که چهتره اکر هم داره که إذا دجارة تأكيد کم سجارة تأكيد کم جمرا رنده وساعتا واخوش خدا و پیروز بکه و بحث کن بخوینن و این راسته ببینن و راستی جه که و خلاص که واک مسیح دبه